Rahnwet na. Rahnwet. 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 Rahnwet na. Rahnwet. Hiyang kasadelye rakacho korospacho nan program en Rahnwet nan Pompe program en kabese raka pura kasampalakan mawiwiawi dapan wiyawanan wain Pompe mona achkan pachoyo nan program en kabese en Rahnwet ekonem yen walian kichtio chiang kuya chinga sakaratan kaiboniyo wow don malen wow araksokon Pompe yu chinga sakaran wow lapan kuburan isanan kan ko Wan kesaban marlekan nanadak nan kaniko. Chingan wow choror toka saban machay kabina and Wayne Pompe karyawan kabina Speaker, Vice Speaker Rochawagan chorus nan 11 Pompe Legislature. Pachiwan wan kason ko mong labalab sa muna labalab si 11 mong sokan o pachiwan wan ki saban marchon way yung sa. Rahnwet way saban man kiyan sa umabok chailan kachin pileo kasamo muod kasampal riyamen waliyaben Customs and Tax Administration. Medbachoyan na saban man chaimen kaya nimesang and Rahnwet. Iban and subsich bachawan luka all kasampal riyamen watch Iran kakanto lao kabese ira kasampal mira bacho kanamen kaya and subsich. Kailangan kami program director money bank baca ajuan sekarang wawa baca batch. Puyang kakakis kabasa sebatusan ni pan option FSM Department of Finance Division of Customs and Tax. Ajuan dat Kolber Manuel kolber kabayo ciyet ajuan dat Jeffrey Aaron. O sebatunan program itu sehingga kabasa bersama sunnet itu mengenal way pa ko ng katimuan. Actual title, pan the Division of Customs and Tax. Sa buko ako balian tax awareness ang way pa ko. Kalanganin olo ko, ariyak matulaw kabisa yung Sean Way. Mesin ko sa net the Congressional Bill ng Perisak Silo Line Isa kayo. Kalanganin ko, Program Director. Congressional Bill number 23-11 yai kusunat teo may kamanaman sa nga sa punmachay Congress and FSM pun pachang kusunat Title 54 ang Custom Act may napuitik walang oton may kasaril may nuwaikan punpachoman nicotine delivery system. Kalanganin ko mo mabilkakan tulaw ka wewe takot nicotine delivery system. Kailangan kami program director nicotine delivery system may kung patuwan electronic cigarette the vape. We have to say smoke makin charge sang the battery. Kung kakarangata nicotine di kubuto o aramas kan bil smoke tuwecha aray smoke sikat. Kalanganin ko mo Ebilgak Sansal Menya Office Mapukaki Abali Kaka-11 ko sa Netwatch. Kalangan, Program Director. Office in Custom and Tax Administration may bang Kuaki Kaka-11 ko sa Netwatch. Meron sang ni Manaman and Secretary in Department of Finance, FSM. Yagak Sansal tama kunuyawi yung tupsa watch niya so may office kuntiyat. Office in Customs and Tax pangkin American tiap tipsawo, dragon confiscate tipsawo. O pacuan ko local kin nan rairan rai sidisak. Moren rai sidisak masuk me uang tipsawo kin pakatar lang absent tekan Department of Environment, Climate Change and Emergency Management. Kami rai kamuya. So me tipsawo pacuan tekan may rai mahut pugawagi apwali ang palian. Maraban dispose the nagnakit awiyawi ang saukan na kunawan o palpang awiyawi. Kalanganin ko mo Yagak Sansal mam niya kalugaban ko walang atong sa mantup sa watch Mertacho nan mesan ko sa net makasalita. Kalangan. Ma arama sa man pa kilong matatawalang matatup sa watch.
kalau kau pan pacu ni wancaral nopki na aramaso soce oke o proyang kilong atau song tupso semua coach kalau kau pan pacu ni calakit o pilang kagen sen caleng woi ma pil tua aja bisnis kan makin kilong atau tupso watch meren na FSM pun na bisnis yo katirak tame kilong atau tupso watch bisnis itu pan pain wawancara ya ketimok na bisnis watcher the bisnis soco ke kusenet watch o brand kilong atau tupso watch pan pain wawancara demak ini misalnya sa kumacay kusenet Kalangan ko mo niyara na sa mga pan piti yung tompe o kach kita bacho wan tupso watch nuwasan piti yung sompier testo aramaso kakan pain declare takasaleta may kach kita bacho wan tupso watch. Amen, Program Director. Aramasok panananan declare more custom officer ka na pang inspection ng wasabay kan. Aramasok sudah declare custom officer kan inspection tiaratan na aramas man kach kita bacho wan tupso watch. Kalau kapag kusunod, utapan, uya-uya na nasa umat, tupsa ko tiyarakta. Kalangan ko mo nagawa ko may ngay pete ngay declare nan airport, remain may iwa, tupso ka, iban siya ito ka ko pe? Ay, Telan ka marara. Makampan, kwatski up declare, kalau kebangkusan itu main agis marara sudah cowok kue kom terclear lah abi aku mohon kom pinti arata makom kaciki Kaksan salyat makusunet watch ka manaman la o chepta tato kalaan kusenet watch manaman lar ni may and bar watch pari katri sa tayo pachote Rahnwet Uyatat, okay. ya tatoker Ya tuan siyon way ya kakmuangi tapatsyuan representing kan and kusunet watch. Juang way kacun wangi pacuan representasikan angkosan buat ngarapan kap masani pacuan nan FSM Finance website tova@coop.fm te pilan wasambi kan untuk sekolong atau kan poster ka kailangan ng airport, post office, o binanabsing customs and tax. Kalanganin ko mo. Muna chayban kaira la programen kabese ng suksech. Miya chira mo ko na ng sensor makalalapang kan student. kalangan ko no program director imen mulian teacher may management o peki and kupuran John way challenge kupur nararat eupene o kakela ka kusunet watch pan kak mawang kecai Rahnwet chopin tian mura kan pilmen mulian teacher management o ya cuma sekarang kapeng ong John way unsak entong pe o pilwaya kapeng lab melelong physics radio Kalanganin o loko. O kalanganin ko por chorus sa image makayong sa kalar sa mga chay program and kabesa Rahnwet ng Tonpay. Program na yung makinsangan sa sakareksyon way. Iraka para kasampalakan mawiyaway tekan wiyaw way Tonpay. O sa batyo wan tuktukaya chay kupurakan ng kachin sa bali. Radio P6AH ong nan program kasampal chay kan megan kaun katamor. Kalangan kasalelye.